igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Uburusiya babwiye akanama k'umutekano ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati nimwibeshya mugakomeza gutsimbarara ku mahame y'ibitekerezo byanyu mwatekereje gukora muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati hagamijwe gufunga umuhoro wa Hormuz, muraza kubona amaso yanyu ari bubone ibyo atigeze abona. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni kuki Uburusiya ndetse n'Ubushinwa bavuze aya magambo bayabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gutsimbarara cyane ko bagomba gufunga uyu muhoro wa Hormuz. Amato yose anyura cyangwa yanyuraga muri uyu muhoro wa Hormuz hagambiriwe kandi hagamijwe icuruzwa ry'amavuta ku mpande zitandukanye, ku ruhande rwa Irani ndetse n'uruhande rw'ibindi bihugu byose byakoraga ubucuruzi berekeza muri Irani ndetse na Irani bava muri Irani berekeza mu bindi bihugu, hagamijwe ubucuruzi buzanira inyungu ibyo bihugu, cyane cyane Irani, kubera ko Irani ifite isoko ryo gucuruza amavuta. Bari barasenyanye amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa mu myaka yashize yuko bazajya bakorana ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Igihugu cy'Ubushinwa rero kikaba cyari gifite isoko ry'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli muri Iran, kandi inzira nta yindi ni muri uyu muhoro wa Hormuz, muri aya mazi agose igihugu cya Iran. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziti nta bwato dukeneye bugomba kunyura muri uyu muhoro wa Hormuz cyangwa se icuruzanya ry'ibihugu n'ibindi hagati y'igihugu cya Iran n'ibindi bihugu. Ubwo rero ntabwo dukeneye amato yose agenda ajyanye ubucuruzi mu gihugu cya Iran cyangwa se buva mu gihugu cya Iran bwambukiranya bugenda mu bindi bihugu. Ibyo ntitubishaka twebwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze icyo gikorwa? Zirakora icyo gikorwa kubera iki? Zibuza Iran kwikorera ibikorwa byayo byo gucuruza amavuta, ibikomoka kuri peteroli byose byo muri Iran ngo bigere mu bindi bihugu. Kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gutsimbarara kuri icyo gikorwa? Reka turebe. Ejo bundi mu cyumweru gishize kuwa gatanu bucya kuwa gatandatu, inama yabereye muri Pakistan yahuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Abo badiplomate b'Abanyamerika baje batsimbaraye cyane rwose. Kangwinginge ubwo ugeze hano ubwa mbere ntwibagirwe gukora subscribe no kuri iki gikumwe kireba hejuru, kugira ngo utazabona notification z'isi ya Bibiliya zikumenyesha hisi uvuye naho ugeze naho yerekeza. Twagiye nguko twari tubivuze kuri uyu wa gatanu bucya ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize. Abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'aba Irani bahuriye muri Pakistan mu rwego rwo kwiga ku kibazo cy'uburyo iyi ntambara ikomeje guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwambari wayo Israel ko uburyo igomba guhagarara, ibikorwa by'imirwano bigahagarara, ibikorwa byo kwica abantu, ibikorwa byo kurenganya mwene muntu, ibikorwa biri gutuma ibiciro ku masoko bizamuka, amaesanse akazamuka, ibyo kurya bikazamuka, mbega inflation ikaba yazamutse ku rwego rwo hejuru bigahagarara. Abadiplomate b'Abanya-Iran bari bizeye neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazanye igikorwa nyine cy'uburyo bagomba kumvikana kuri uyu muhoro wa Hormuz, yuko Iran igomba gusoresha amato yose atambutse mu muhoro wa Hormuz, maze mu rwego rw'uko bagomba gushaka amafaranga yo gusana ibyangijwe n'intambara muri Iran yatejweho cyangwa se yagabweho n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatikanyije na Israel. Ariko
Irani yatangaje kandi ngitangazwa cyane no kubona leta zunze ubumwe za Amerika baza bahinduye icyo bita wenda ikarita yahindutse icyo bagomba gukina, baza bashyize imbere cyane yuko ngo ubutare bwa Iranium bwo muri Irani bugomba guhagarara gutunganya ubutare bwa Iranium cyangwa se Irani kwikungahaza ho ubutare bwa Iranium ko bigomba guhagarara, kandi ibyo bari baramaze kugeraho byose bakabihereza leta zunze ubumwe za Amerika ikabijyana. Babijyane hehe? Ariko ni kuki hirya no hino ku isi mwene muntu umwe yumva ko ari ugomba gukora ibyo ashaka undi we atabyemerewe? Ubundi uku kwishongora bituruka he? Mumbwire namwe aho muherereye hirya no hino ku isi. Ubutare bwa Iranium ngo leta zunze za Amerika zikabwikorera zikabujyana, nyamara urebe kugeza amaginga ya leta zunze za Amerika niko ikeneye ubutare bwa Iranium kugira ngo ibukura muri Irani ibujyane, cyangwa kubera ko uru ruhande rwa leta zunze za Amerika n'umwambari wayo Israeli cyangwa niyo iri gushaka ubutare bwa Iranium ngo ibujyane, ariko binyuze kuri leta zunze za Amerika. Intambara n'indi rubashe kwihagarika ngo mwene muntu aryama asinziriye. Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora, keretse ubwe nizira agatsemba urupfu n'ibyaha. Dukomeze. Iri tunganywa ry'ubutare bwa Iranium muri Irani yari yaragiranye amasezerano na leta zunze ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Barack Obama. Irani yemererwa ko igomba kwikungahazaho ubutare bwayo bwa Iranium mu kuwutunganya, ariko kwitagomba kubutunganya ku kigero cyo hejuru gikabije ku buryo havamo icurwa ry'intwaro kirembuzi. Irani irabyemera ku buryo haje na za maneko cyangwa se abagenzuzi bagombaga kujya bagenzura Irani uburyo ki iri gutunganya ubutare bwayo bwa Iranium muri Irani, koko babona koko Irani iri kubikora neza itarenze ku masezerano bagiranye na leta zunze ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Barack Obama. Ariko bigeze ku butegetsi bwa Donald Trump, amasezerano arayasesa avuga ko Irani itamerewe no gutunganya na gakeya ko ubutare bwa Iranium, ko iba ifite amayeri menshi yo kuzacura intwaro kirimbuzi zo gusenya mwene muntu ku isi. Bituma leta zunze za Amerika zitangira ubwo gushotora Irani, bababwira ngo ibyo mumaze kugeraho byose mubihagarike. Aribyo byatumye no muri aya masezerano yabereye muri Pakistan, leta zunze za Amerika zagize ziti ubutare bwose bwa Iranium mwari mumaze kugeraho nimubuzane. Irani nayo ati ntabwo tuzanye. Leta zunze za Amerika ati nimubuzane. Irani nayo ati ntabwo tuzanye. Ruraza gucika gute rero? Icyakurikiyeho nuko leta zunze za Amerika zavuga ati reka tubafungirane muri gereza, noneho rero ibyo mwakoraga bibahereza amafaranga yatuma mukomeza kwikungahazaho ubutare bwa Iranium turabihagarika. Uku niko leta zunze za Amerika zazanye amato y'intambara US Navy akomeye cyane remereye, bafunguye umuhoro wa Hormuz. Baravuga bati nta bwato bwemerewe kuzana ibicuruzwa muri Irani, kandi nta n'ubwato bwemerewe kuvana ibicuruzwa muri Irani bigendanye n'ibikomoka ku mavuta bijya mu bindi bihugu. Turabihagaritse. Ariko kugeza amaginga ya rero leta zunze za Amerika bakimara gushyira aya mbato mu muhoro wa Hormuz, yewe ndetse n'ahandi hose hari amazi, hari inkombe cyangwa umwaro uhuza Irani n'ibindi bihugu homokaho amato azanye ibicuruzwa, leta zunze za Amerika bakaba bahabanye Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Bababwiye batumve iryo terabwoba ryanyu mufite ntabwo ari mwebwe mufite ukuboko kurekure ku isi ku buryo nta warambura ukuboko ngo abatere urushyi. Niyo mpamvu
mpamvu Ubushinwa twebwe tuvuze ngo ntabwo muzigera muduhagarika icuruzwa cyangwa se igura ry'amavuta mu gihugu cya Iran, tuzakomeza kubikora uko byakagenda kose. Nihagira umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzibeshya agahagarara imbere y'ubwato bw'Ubushinwa ngo agiye kubuhagarika ngo kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi bitagerwaho, turamusya tumuhindure iranium. Ninde ubashe guhagarika izi ntambara za mwene muntu ngo mwene muntu arya amasinzira? Reka ngo umenyeshe ko Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe n'izira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Mbese Ubushinwa burakomeza guhagarara kuri iki cyemezo cyabwo cy'uko nta gikoma cyangwa se nta rwitangirizwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kubashyira imbere bagakomeza gukora ibikorwa byabo by'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Iran. Mbese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza kumvira Iran cyangwa se ziraza kumvira Ubushinwa bareke amato y'Ubushinwa ajya atambukayo akomeza ajya kurangura ibikomoka ku mavuta muri Iran? Aya mato y'Ubushinwa araza gukomeza kugenda mbese Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizemera amato y'Ubushinwa akajya muri Iran kurangura ibikomoka ku mavuta kandi bari bashyizeho bariyeri ariko bakareka Ubushinwa bugatambuka? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiziraza kuba zisuzuguje cyangwa se niba ziza gushaka kutisuzuguza zikavuga ziti igihugu cyose ntabwo dukumira igihugu kimwe ngo noneho ngo ikindi ngo tukireke gikomeze kigende, zigahagarika n'ubwato bw'Ubushinwa. Kandi mwibuke ko umusirikare cyangwa afande w'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubushinwa ariwe Dong Jun yatangaje yuko arivugira ati we n'umunwa we n'ijwi rye aravuga ati ngewe Dong Jun ndavuze ngo ibikorwa byacu by'Ubushinwa nta gikorwa na kimwe hirya no hino ku isi kizabihagarika. Amato yacu azakomeza gutambuka akora ubuhahirane hagati y'igihugu cyacu n'icya Iran nk'uko bisanzwe, ntawe uzigera bihagarara imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zati nta bwato na bumwe dukeneye buva cyangwa bujya muri Iran bujya gucuruza. Ubushinwa nabwo buti murimo murikina ibyo muvuga ntabwo mubizi. Ninde ubashe guhagarika izi ntambara za mwene muntu zigiye kuzamukana amarere n'amatinde n'amahane n'ubugome ngo mwene muntu aryamasinzira? Reka ngumenyeshe ko Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe n'iyizira Kristo agatsembaho urupfu n'ibyaha. Reka ngubwire ko mu gihe izi ntambara zirimo ziba hagati ya Iran na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutasi cyangwa se bareko cyangwa se ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakandagiye amakuru yuko izi ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashwe rwose zikamanurwa n'igihugu cya Iran bakazikubita hasi zigakongoka. Murabizi ko mu minsi ishize umupilote wa F-16 indege yari ije kurasa muri Iran, Ubushinwa bwayibanuye umupilote wabo akamanuka akamara iminsi azenguruka mu gihugu cya Iran mu misozi ya Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigera bwo iza kumurokora ikamutwara. Ibi bikorwa cyangwa se bikoresho byo guhanura izi ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakandagiye amakuru yuko ibikoresho byo kuzihanura bituruka mu Bushinwa, byagiye bituruka mu Bushinwa. N'ubundi bwirinzi bw'ikirere bwagiye buturuka mu Bushinwa, kandi kugeza amagingo ayo Ubushinwa buracyari kohereza intwaro Iran mu rwego rwo kwirinda no kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo ku bw'amasezerano bafitanye yuko ati nimubona turi gusenyuka se ubucuruzi bw'amavuta muhahira hano mu bujyani wanyu mu Bushinwa muzongera kubukura hehe kwaba barengerazuba bw'isi bagiye kubutwara. Ibyo nibyo byatumye Ubushinwa buhagurukana imbaraga n'impambara bushyira agatuza n'imbaraga rwose muri iki gihugu cya Iran, bakaba bari kubohereza ibikoresho byo kurinda ikirere cyabo yewe no kurinda ubwirinzi bwabo yewe na misile ziremereye zo gushwanyaguza bagasenya igihugu cyangwa se ibikoresho by'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Wakibaza uti
mbese ko leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje gutsimbarara kuri uyu muhoro wa Hormuz yuko nta bwato bugomba kuzana cyangwa bugasohora ibicuruzwa by'ibikomoka ku mavuta muri Iran, none Ubushinwa nabwo bukaba buvuga buti ntabwo tuzigera tubuhagarika nk'uko afande w'igisirikare kirwanira mu mazi Dong Jun w'Ubushinwa avuga ati nta n'umuntu n'umwe uzigera duhagarika, twebwe ibikorwa byacu birakomeje. Ubwo umunsi umwe leta z'ubumwe za Amerika zajya kubona zikabona amato y'Ubushinwa araje hariho amabendera rwose y'Ubushinwa n'umuvuduko n'umuvumba uremereye cyane berekeza muri Iran, bakajya guca umuhoro wa Hormuz cyangwa se n'ahandi hose hari inkombe z'amazi aho amato agomba gutsika kugira ngo apakire ibicuruzwa bikomoka kuri peteroli muri Iran. Noneho leta zunze ubumwe za Amerika zikavuga ati stop, muhagarare. Amazi Ubushinwa nabwo bukavuga ati ntabwo duhagarara, ahubwo bakongeza vitence n'ubuvumba, bakavuga ati turaje, tugomba gutambuka. Ni iki kizakurikiraho hagati aha ngaha? Reka nkwinginge rero kugira ngo tutazayoberwa cyakurikiyeho ubwo bizaba bigenze gutya, ntiwibagirwe gupyonda kuri subscribe, ukwane no kurya igikumwe kireba hejuru, ubane natwe n'isi ya Bibiliya kugira ngo tukumenyeshe ibigiye kuzakurikiraho hejuru. Dore reko naringize ngo nkubwire ngo ibi byose ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, nturangare. Shalom, turabakunda, ntujye kure. Pyonda kuri subscribe.